tutabadohoreye turebye kuntu ibihe bimeze na corona umusanzu wa buri mudijani 3000 byose nico bizwe twagiye tubona ndetse n'uburyo mugiye kujya mwishira mugiye kujya mubona aba agent bacu mu mihanda bitandukanye ibyo mwari musanzwe mubona bimeze bite rero katutangire gutyo icaba cyo kuri Smallville katutangire filme yacu urebe ubusumwa tuzabwira ko twamukuye mu mirima uyu mwana hagati twamubonye niyo waje dusanga ahubwo urashaka kumwica pa ko nuka kundi muhumbi Clark Kent ntabwo yabasha kwikira umukobwa nana muri metero 5 yamwegeye kubera yambaye cyabuye twarabibonye Clark imanuka yabaye twarabibonye nitwa Lex Rota umwana twarabibonye imodoka yangunze kugendera ku muvuduko wa 60 n'iki byose twagiye tubibona atera twakora ubushakashatsi ku bintu byose bidasanzwe byagiye biba nyuma y'uko biriya bimanukiye muri Smallville ko byabuye byamanuka umwana bamwambitse kumwe mu gace kakozwe muri cyabuye ndetse cyabaye twakibonye bari mwambitse acika intege nidakoze ibintu byo ntacyo bimaze uyu cyabuye yarisigaranye twarabibonye ndetse biti uyu cyabuye yarisigaranye rimwe mu bintu igice kimwe byamabuye yamanutse nuko ariko mukobwa nubwo bamucyuraga ni hanari tashye wakoze kubyina nanjye yamubonye mu nzu bari kubyinana yahindukiye kako bitarana nuko dutangiye filme yacu iyi episode ya 2 bakise Smallville narakubwiye ngo buri filme yasobanuwe na Rocky umenya ko ahantu hagiye kugurumana kandi turi twa filme twisana mitima ndaje mbasanira imitima ndi muganga w'imitima rega yamenetse ndaje nyisane ntabwo nzongera gukora filme itari yisana mitima kuko naje gusanga umurimo nahamagariwe urenze n'uwa babandi mfite amafuta ariko genda umuhungu ikigali ufite amafuta umubiri wanjye nanze kuba kumbe hafi ukura mukobwa yinjiraga mu rugo hari uyu mu giti ari kumukamera ukura mukobwa rana yinjiraga iwabo hari agahungu kari mu giti kari kumukamera tebiri filme witonze rana avayo avuye mu kibuye umukobwa ari mwiza abahungu benshi bigana baramukunda hari kandi agahungu kari kumukamera tutazi umukobwa hano afite ibikombe byinshi byaragwiriye bipakira no mu kabati nka bimwe byanjye mbitse nk'umusobanuzi w'ibihe byose influencer w'ibihe byose iki ni iki rwiyemeza mirimo uhoraho umukobwa kureba mu buriri bwe yabonye impano ariko kwinjira mu cyumba cyo kasanga gift uyu gufungura impano hari mu tunyugunyugu kumbe ari kubikamera byose umukobwa yafunguye impano mu tunyugunyugu kire telefone hirya skora ndi gusobanura nanacata we nanjye ndakabya urumva ikintu kinandukanya n'ababana hari n'ikintu sobanura filime ijambo kuri ndi kuri chat subiza abakiri kugira ngo umenye ko noneho iyo twumva ibintu bitadusaba gukora iyo bwabaga wari uri gukamera maze gukamera umukobwa yakije imodoka yerekera bimeze bite nuko dutangiye uvuye gukamera umukobwa arana paritse akamodoka hano ntago ari imodoka hari imodoka kabano n'ibinyabiziga Greg nibusigaye ukoresha igihe cyawe n'umwana afite n'ibiheri mu maso kugira ngo ntagaze Benison byavuriro umwana kubirirwa ajya gukamera umukobwa abandi bafite akabiri ndaza kubibwira anti warana turi muri club imwe wiri gukamera umukobwa we yibaze ko ari gutekereza nabona kumwishywa we wiri kumukamera I was out collecting. Jena nagiye kureba mani gushaka abashusho. Insects aren't disgusting, Mom. What has become of you? So mwana wikwege wayi kinakana kiriko kaje gukamera umukobwa abandi kumwe ngo kabakara sori umukobwa kiriko kamukamera ma cassette kakaza kabika kakajya kamureba state ni iki kinyabyayo. Claremont military. Abizingiye kwamagara muri Claremont military. Yeah, right, Mom. No. I've had it with your behavior. Yitwaye ndarambiwe. Kiye kubahamagara bagutwaye. Hey, who's gonna take care of my bar? None se tuguruka twagera indu zatwita uyu mwana menyeyo tuguruka. Turi ngutu. Tuguruka yoye. Wewe, tuguruka umwana yoroye. Umwana warwaye indege nyine nanayirirwa mu kamera mufotora gira ate? Yo. Wewe filme. Yo. Bebe, vamos. Vamos hano. Mwana hano, nyeganye utuntu twe tuguruka utuntu yoreye tuguruka udusenane. Kiye kubajyana ahantu hari inzwe mwadusenane twanjye. Yapakiye udusenane twe ibinyugunyugu. Bwabo rwose buguruka. Mwana yinjira mu modoka. Yafatiyeho. Atwaye tuguruka twe agira atujyana. Twimure kuko n'ubundi bashaka kumujyana handi. Mwana muri Smallville atwaye nabi tuguruka twe kugenda twe ngo turamenika. Gusa tuguruka twe turi kumwe na yamabuye twabonye ameze yamuye marutse kundi mubumbi. Aya namabuye menshi yamarukiye muri uyu mujya turutse kundi mubumbi tutaramenye uwuyi. Twatuguruka umwana yaragiye kujya kudwishanu dutangira utunyugunyugu udusazi ibiki tuba twose tuguruka. Bags to fries kose. Mwana bebe tumujyaho tangira kumuruma biramuruma utunyugunyugu twe udusazi twe dukiri iki kwa fireflies twe kose. Twara muri umwana akora n'impanuka. Dutangiye episode ya 2 cyane muri wa mukitwa Gatsata cyangwa se witwa Smallville. Undi season uje no kugira ibyo turashaka se yitwa Gatsata. Dore twamuriye no dusenane ni Greg. 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 Where have you been? Greg Jose. Greg. Greg we mama yaje kumureba. Wa musore. Film. Kukirana mu mwana w'ubura bya bintu yoroye mu cyumba. Ukecuru. Turi. Kumbe muri yo Greg cyabiri kuba byamuca. N'ubuye baje bakanyamanswa turi nduru. Yuguye byamuriye. No. I'm waiting to you. Stay. Karibu kabajeho. Bimezalite. Niba tukeneye kwamaza kuri izi filime, amaga ku cyiciro gikuru cy'agasobanuro mu Rwanda. Abantu honyine asigaye kwamamariza ukamenya ko ikintu cyawe kiri bugere kure. 0786 568 331. Ni nimero ku cyiciro gikuru cy'agasobanuye. Ako nino. Yo.
dutangiye filime yacu urebe tubiyana turacyari muri wa muki akagigi kitwa Gatsata karaho kitaruye Kigali bakareba abandi banyakigali kareba ibintu barimo kakumirwa mbega n'ubutaka bw'isezerano kaba ku cyicaro gikuru cy'abakozi b'Imana mu Gatsata ako rino episode ya 2 yo iranaryamye hano mbere waje hejuru n'ikiraka crack kenti ya jana to mwere tubere bidasanzwe basigaye cyose nakusaye crack kukuge mubwiye kumbi ikigo cyaro utagisigaye kiruta so atangira kujya kuruka kagera hejuru y'igitanda 15 minutes and you haven't done your kuri elevation dasanzwe yo igarukira kuri no yo nako no muri quartier umusore hano bari mu turimo n'iki bafatanya mu quartier kabo imisumari nuko iteresha intoki tubere bidasanzwe all hail the homecoming king and queen umwami homecoming n'umwami kazi drenga bari yaniga byo kubikira na sheri crack and see the dance shuri cyese kusta kubonye babyirira nyene iki cyari cyamuzire bayi banziritse Hey, congratulations. Felicitations ikintu cyagabe kubikira cyagiye kumuzirikira mu mirimo y'ibigori Since I played. Thank you, Mr. Kane. Let me get the rest of the boxes out of the trunk. reka gikuzana ibindi bikarito yanze gusebya cyagabe avuga ati cyanze iki murimo w'ibigori kingira kadahumeka cyagabe bikira mukurikira weekend You realize last night was just... hari ijoro ryahise byari imikino mwana bamuzirikiye mu mirima we I need that necklace back. subiza mukufira gutije Okay. ntawe ufite umukufira mukobwa One of his favorites. zana umukufira nakunda Doing fine? bagomba kuba wubitse neza wa mukufi cyamwambitse uri ibuye turi hehe umusore yawutaye umukufi umuntu uteye bamwita Alex Ruta turore Beautiful, isn't it? nitwiza sibyo wa musore wari wende ibinyugunyugu akahita yituka muri runtu nabyabihe byari biri mu maso byahindutse Do you know the average butterfly only lives for 8 hours? wari uzi ko ibinyugunyugu biba amasaha umunani bigahita for the bipfa rock stars of the insect ya n'ubundi buzima bwiza no kuba igihe gitari kukabaho neza ukahita wigendera Take it home with my paper. baza kumfasha ku mukoro wo mu rugo baduhaye niko ngende buwite cyase kubibazo kwishura bahaye uyu mukobwa binyeze ubwenge wakabiri tubonye amusaba ngo umufashe Now it's after school. waje kuza mu rugo se nijoro Bye-bye. akari kagasore kajya gatinya umukobwa katararibwa n'ibinyugunyugu kuburyo kamukamerera gakuri katamwegera Yeah, hands looking. ana anti wawe gushaka ababyeyi nako barana barapfuye Hey, my boy. babwira agasore k'amasazi Girlfriend. ikiro kugenda kuri shiri wanjye You feel a competition ubwoba se gabi ko namukuryana without any competition. njyewe ntabwo tumuhanganiye What if I find out you've been butterflies? ariko nimenye ko ngiye gusiga ibinyugunyugu mu cyumba cya shiri wanjye uzabibona ubu ni gaba bari kwiyama abantu bamuteretera shirirana ibintu bari bamuteretera Just remember, sometimes it's a shield, yari hano sometimes it's a bug. dore nguriya gabi abari kumwe na shiri werana amusezerera n'abandi bana biga segonderi mu modoka babagendamo ni za Ford yaba bireba abafite inkwi nyine barya ibihiye Alex aza kumureba ni umwana w'umukire ko nawe ni umwana kuriya nanjye An occupation winner. What, tell me what happened last night? wambwira ibyabaye ijoro ryahise musanze mu murima ni ibigori bintu by'ubugoryi bakoze Stake in the middle of a field. Even the Romans saved that for special occasions. You could kuba have... bakuzirikiye ku musaraba ahantu mu ishyamba abaromani babikoraga mu gihe kidasanzwe babikoze Yesu nyine n'abandi bantu Yeah, it's good to see you. ngiza kubona Lex. Alex No, we're gonna finish up. Get in. At least I got a handshake this time. byibura papa waransuje yabera papa w'umwana kuri Jonathan asa nk'uwanga famiye yo kwa Alex uyu yari umukobwa bisa nkaho uriya musore akunda uyu musore uyu n'umuhungu yatabaye kubera yaramutabaye byarabaye yari mu nzira atahaniga byo kubikira afite imodoka nziza afite umukobwa mwiza mu kigo baramuzi ni icyamamare bimeze biti kombe gabi mu nzira ari gucamo kandi ahubwo twabonye kandi n'ibintu bimeze nk'ibinyugunyugu n'amasazi ariko byari biri kumwe n'amabuye yafutse yaturutse kundi mubumbi cyo kari kurira n'igiti bisanzwe n'isura yakeye kavayo ikubita ku modoka ikubita ku modoka cy'umusore ese bite imodoka irikaraga irisundura iyi ni episode ya 2 season ya mbere aba DJ mwese muri menye ko umusanzu twakubise kuri gitatu cyane ibintu byahi ingoma zahinduye imirishyo n'abakaraza bahindutse Mwana yanjye Jonathan kuri mu nzira mu modoka irimo gabe yo kubicyeyi iri mu nzira Jonathan avayo Jonathan yageze gutabara uyu mwana yihuse cyane rebe imodoka ihumuriro kandi neza crack imodoka yaraturitse neza turika turiki umuriro turingura baki umuriro urabatwitse umuriro watwitse crack ndetse na wa mwana gabe yo kubicyeyi yarazanye kakizimya moto sinzi crack turi crack crack arashubira uri mwinshi kureba crack nta cyumuriro mutwara ahubwo yise yatabara umwana yamwubamye kugira ngo uyu mwana adashya we ntasanzwe umwana yaturutse kundi mubumbi cyane cyacu ko kidasanzwe hakurino baroye n'abahinzi borozi kwa crack ari hano nawe ajya yireba bikamucana Whitney's gonna be all right. gabe yo kubikira kumesa Cut some bruises, but not... yakomeretse utuntu dutonya tudakabije Do you remember anything? hari ikintu yibuka Just said something smashed his truck. avuga ko ari ikintu cyakubise imodoka ye gakanguka muri ambulance nta kindi yibuka mbega ntabwo yabonye crack afite imbaraga zidasanzwe I think I really freaked her out this time. uvugane na mama ndakekagize ubwoba Proud, Clark. oya ahubwo wamuteye ishema kuba watabaye abantu watabaye umuntu byamuteye ishema mama we Dad, something else happened to me this morning. hari ikindi kintu cyabaye mu gitondo papa When I woke up, I was kind of floating. ubona akaboko kagana rimeze nk'uri Floating. kureremba As soon as I woke up, I crashed. I mean, gikanguka nahise nyine manuka what's happening to me? ibice bikomeye ari kuremba hejuru nyine As simbizi soon as you start breaking the law of gravity, we're definitely... niba utangiye kurenga ku itegeko rya gravity muri ikibazo nyine itegeko rya gravity rikuno iyo usimbutse ubutaka bugomba kugusubiza hasi I'm supposed to gravity ariko iyo usimbutse ukabahagarara mu kirere n'umanuka ibyo itegeko warirenze urumva uburenze budasanzwe have faith. ufite kwizera umwana bitangiye kurenga Going out together. amategeko y'isi mbega atangiye kuyarenga gravity asigaye isuzugura ya turi byarabaye kumbe dore umusore akomeje kuriba ryabuye ni Rex nawe n'umwana muto umwana wo mu bakiri wabo afite uruganda rukomeye na ndetse yose babazi ya kumeze kuriba rino bintu bisanzwe aribikamo hano
Ya, turakwereka bucye bwaho. Tubimaze kuba n'abana b'abanyeshuri bakobwa n'abahungu. Mbibutsa abakobwa n'abanyeshuri. Abana buri bashobora kuba bajya babura iki? Abana bashobora kujya amafaranga yo kugura padi. Bigatuma basiba ishuri kubera zihenze. Arabitwa Cosmotive bakuzaniye padi zikozwe mu myenda kandi zimeze neza zitabutera ibibazo. Mama, check your shoes. Naza kugenda ubona nimero zabo cyane no kuzirangura abacuruzi ngahamagara. Lex Luthor in front of your aunts. Ni inshuti anti wawe. Not here and get kicked. Kuba winjiye mu cyudakomanzi nuko bitugeza amahirwe. You must be lying. Menya wehorana. It's a pleasure finding you. Kiza kura nawe. Right about. Je nawe ariko twarahuye. I seriously doubt I forget meeting you. Tuhuye ko numva nabyibagirwa. We're a little preoccupied. Icyo gihe wari uhuze I get the feeling I didn't make a great first impression. bwa mbere duhura ntabwo nakwemeje. I went to Metropolis for a riding competition. Nagiye muri Metropolis mu irushanwa ryo gutwara amafarasi. Stay over. Papa yantumiye ngo ndari wanyu. Indoor pool. So I went to check it out. I found you and a girl skinny dipping. Ndari wanyu ngubona n'agakobwa muri kumwe wanyu mwihishe. I think you were teaching her the breaststroke. Menya ko gakobwa ari kukigisha uburyo kanseri y'amabere itera mukurikije ibyo mwari murimo. You're all grown up now. Ariko turi warakoze nawe warakoze. Bibaza ariko nanjye nakunye kumenya kumwereka ahantu kanseri y'amabere yandurira kuko nabonaga hayi. Impressive. Umukobwa afite ibikombe yanafite ko yaragiye atsinda amarushanwa y'amafarasi ni byinshi. But I was not happy. Bino bishimisha anti waje. Unusual necklace. Karaga kufi wambaye ntabwo gasanzwe. Very special to me. Nagakufi kadasanzwe kuri njye. Kuki utakambaye? I lent it to my boyfriend. Nagatije sheri wanjye. Lucky guy. Umunyamahirwe. What's his name? Yitwa nde? Whitney Fordman. Yitwa Gabriel kubikira. The kid that can't say today? Wa undi Clark yatabaye munsi. I'm seeing him. Lucky Clark was there. Yagize amahirwe kuba Clark yarahari. I know the feeling. Zuko bimera. Kind of makes you wonder if you're with the right guy. Hari igihe unagiye ati umusore dukundana wanyawe. Does that help save lives? Cyangwa nakaba nkundana n'uyu utabara ubuzima bw'abantu. Penance. Ufite ibitekerezo byinshi. You just seem more interesting than that. Ndumva ariko ushishikajwe n'ibirenze ibyo. Why are you nursing your boyfriend back to health? Kuko ari kwita kuri sheri wawe Gabriel kubikira garuke mu buzima. Ese wabara mubashije icyo yakoze rya joro mbere yuko umukino uba. Warakimubashije icyo yakoze Gabriel kubikira yagiye kuzirika Clark mu murima. Uze kubaza sheri wawe ahantu yari Gabriel kubikira. Tell your stop by. Kandi ubye anti wawe ko naciye hano. Kuko mbere tubaza sheri wawe Gabriel kubikira yari ari mbere yuko umukino utangira. Yuko Gabriel yagiye guhimukira Clark muzirikira he. Turi mama wande. Wa mwana wari n'ibinyukunyuka gahinduka. Wa mwana witwa Greg. Muyinjiye mu nzu. Yikangamo. Greg, ibiki bijya miliyoni muyinjira mu nzu. Umwana asigaye agenda ku bikuta baye nk'ikinyugunyugu ahantu yagiye afata byose yayandushe mama kwinjira hano. Umwana rero n'ibinyugunyugu bitagangurirwa isazi biki byose none navanze n'amabuye yo kureba bombe guhindukira mu muhungu we. What the hell is happening? Mwana wanjye ibiki byakukiye. Got 2 million years of intelligence and instinct. Ubumenyi bw'ibiguruka bisaga miliyoni ebyiri bindimo. It's too late. Nature's already Mama ngubu We're still eat. I don't know. nabanza mpindura uruhu. Yinike indangiza nshake n'uwo turyamana nk'ibindi binyugunyugu cyangwa se ibindi biguruka. Kikibanza kikarya kikiyuburura kigahindura uruhu ubundi kigashaka kuba ryamana. Did I tell you about the Pharaoh spider Mama nakubwiye ikinyugunyugu cya Farawo. creature? Ikinyugunyugu iyo cyavukaga nako igitagangurirwa mu mabarire. Iyo cyamaraga kuvuka cyicaga mama wacu ni igitagangurirwa cyo kubwa Farawo. Umwana ahita yica mama we. Icyo gitagangurirwa cyo kwa Farawo iyo cyamaraga kuvuka. Umwana ari hano. Saving your life on your way over? Komeje gutabara ubuzima bwinshi. Yeah. Ushobora kubibyaza umusaruro nyamara gutabara abantu kwawe. Guys give you a hard time. Oh, Pushkin the Shadow would have arm wrestled them for it. Mwana Jean. Planning an invasion? My father gave this to me when I was 9. Kano kantu kwagiye kamenya imyaka 9. Wasn't a gift. Yari manutse naga imana. Tool. My father equates business with war. Abanje business ubundi yibara mu ntambara. Battle Troy. Cyane cyane intambara y'Abatroy. 2 men were in love with the same woman. Abagabo babiri intambara yatangijwe n'umukobwa umwe. In the field, isn't it? Before war, Whitney's pretty much won. You lost one battle, Clark. That's Nawe intambara urimo y'umukobwa bisa nkaho Gabriel kubikira gutwaye umukobwa. what did you think? Kuna kwizera ko umukobwa wamuritse nk'umutereti. Irana arabizi ko akundana I knew the football team. Yiga Gabriel kapiteni w'ikipe y'ikigumani niyo mpamvu. If you hadn't pulled him out of that truck, your problems would be solved. Iyo Gabriel mutabara yari gupfa ugasigara na sheri we. Kandi I'm kidding, of course. ndi gukina humura. Waratabara umukeba sha. I've got your Trojan horse. Hano ngufitiye Trojan horse. Ya farasi nyine imeze nk'agatega abantu ngo batroyi bakoresheje mu kugira iki n'iki mwabizi. Kumwereka kagakufi umusore isubira inyuma karimo bugire. Mucineke. Kura kubise neza. Agiye kubise neza. Karaga kufi kamucineke abibona. Nino buye yereka kuraka kamena nk'urwaye akahita ucika intege biti. Rex arabibona mo gake. Cool box. Wakabox ni keza. Amaze kuyica tukubata ubuzima bwe. Dead. My mother bought it in a Casbah, Morocco. Mama wanjye kaguze muri Maroc. It was made from the armor of St. George. Ndetse ngo bari baragakoze mu ngabo cyase muri kira kiboro bambaraga bari ku rugamba. Cyitwa St. George. Message. Hari ubutumwa yashaka kohereza. Uyahunga ku box. What is it about Kents and gifts? Ese byerekeranye na famille yanyu n'impano kuki mubyanga. Hand it to Lana, tell her what happened. Kano gashirira na umubwira ibyabaye. Ziri mubwira ko shirwe Gabriel gufungiranye mu mirima. This gives you the power, Clark. Kano gakufi gashobora gusubiza imbaraga arizo nyine rana mugakunda. Asubiza rana kano gakufi nakarana unamubwira ibyo shirwe Gabriel kubikiye gukora. Yamuziritse mu mirima nk'akadahumeka baramumanika. Kumedo Gabriel kubikira. Shiri wafayo. Where were you before the game on Saturday? Mbere ku mukino ku gatatu wari uhehe. Wari uhehe Gabi. Can we talk about this later? Ntabwo twabiganiraho nyuma. Simple question. Ubashye ikibazo cyoroshye Gabi. I was warming up. Nari ndi You kwishyushya. didn't grab Clark and hang him up in a... Ntabwo twaye kuraka kujya kumuzirikira mu murima w'ibigori nk'akadahumeka. Gabi. Lana, it was just a prank. Byari imikino. Umve. Can you please let my necklace back? Wansubiza umukufe wanjye. Nyamutije. I lost it. Nawuze. Were you planning on telling me? None se ntabwo ari gupanga kuzabimbwira. Bitewe. Cyangwa ushaka kumbwira ko kuri umukufi wanjye nabyari imikino. Urajya kwirirwa uhemukira abahungu b'abandi ukaza umbwira ngo urankunda nta mukobwa wifuza gukundana n'ingegera zihemuka zirwana zibanywa tabi. Ariko itabi nari biryamo. Ibi mu kibiki. Agatabi gasanzwe burya nubwo nari gutegereje isaha. Nibuka ugomba kumfasha mu cyongereza. Sorry, Greg, something really important came up. Can we do it some other... Greg hari ikibazo yagize. Greg. Are you blowing me off for your boyfriend? Uri kutse ugasanga sheri wawe se. I need to see Clark. Giye kureba Clark. So you gotta spend time with him? None urumva waba kumana na Clark kugira ngo kumane nacyo umusore uri n'ibitanga muri n'inyugunyugu. I can't talk about... Urabizi ndanakuye mbyina ngo niretana nawe. Ntabwo navugana nawe reka nigendere. Gasore gakunda uyu mukobwa rana. N'abantu benshi baramukunda. Clark ari hano. Bamuhaye ryabuye kaga kufi. Ibi ryaturutse kundi mubumbe. Fungurana. Urebe. Iyo yagejeje akavuga kiruto. Urugo rugenda ukamera nabi. Uyu musore yamubira icyo kintu cyo kimuciniki. Arongera afungana. Hey.
arayifunga rero yarongera neza ubundi umusore afite ibaraga bidasanzwe ariko ari amabuye mucinege cyane bra nta muntu muri kimucinege umusore cyo arimo agakufe kuri mukobwa kugira hano iwe kaga kufa abanza agahisha ari wasanze mu rukiwe mu kiraro kiwabo nabahinzi bose kwa kuraka Rana Looks like a bit up here. amabuye yambwiye ngo tugereze hano This is an amazing place. hano ntabwo asanzwe My dad built it. kwangera hubatse So solitude. ahita ahantu hadasanzwe ho kwihisha mu gihe uri wenyine Family. That's akunda ariko ibintu byo kureba mu kirere You can see my house from kandi bikunda nanjye ndabikunda ibintu byo kureba mu kirere baguze horoscope yo kujya bari mu kirere yarayihindukiza kumbi yayiguze kugira ngo ajye mu rugo rw'uyu mukobwa azi ikigo cyayiguze mu kirere mu kirere and you're wondering what I'm doing here now. uribaza impamvu ndi for the hano company. so kuba ko nishimiye kuba turi kumwe Yes, I was. ariko ndibaza impamvu wahaje I found out about what Whitney did. namenye ibyo Gabi yo kubikira yagukuriye kuzirika mu murima Scarecrow thing. biriya bintu ngo byo kugira kadahumeka ariko gusaba imbabazi It's not your fault. makosa ariko saa yawe I can't. He had no right to do that. nta burenganzira Gabi yari afite bwo gukora biriya Ran and saved his life. we kandi waramutabaye ubwo yari mu kibazo uzajya ahura n'ikibazo cyo mu modoka I didn't come here to defend him. ntabwo naje kurengera Gabi Came here to see you. ahubwo naje kureba wewe Who told you? ndakubwiye ngo Max Luther. Lex Luther niwe wabimbwiye Dropped some breadcrumbs. I followed the trail. yambwiye utugambo duke ntabwo yambwiye ko Gabi yabikoze nanjye ndakurikirana menya ko Gabi yakuziritse Being a good friend. yari kubera inshuti nziza Lex Oh, Lex is definitely one of a kind. ya Lex ni inshuti nziza koko Lex Luther What are you gonna do? ugiye gukora I'm ikirere not sure. sinzi Gabi ugiye kumwanga So Whitney. natekereje ko Gabi yari muza ari umwana mwiza Been blind to in my life. none ndibaza n'iki kindi yamishe mu buzima bwanjye umuntu ujya guhemuka akambeshya Even lost my favorite maze ko yataye n'agakufi kanjye sha uyu kumba aragafite Can't you replace it? ntabwo ushaka kugasimbuza se Sounds kind of weird, but it's made from a fragment of kariya gakufi gakoze mu gice cy'amabuye yamanutse kandi ngo birishe ababyeyi banjye made. Gave it to me the day she officially adopted me. uriya mu antunde rwe yanjye butubutaga kariya gakufi yankoreyemo agakufi akanyambika Sometimes it's painful. ambwira ngo ubuzima bw'ububaza rimwe na rimwe Sometimes it's beautiful. ariko ubuzima nanone ni bwiza Most of the time it's both. ndetse akenshi biba ari byombi urababara ukanishima icyarimwe nicyo gikoze ubuzima turishima uyu munsi ejo tukababara cyangwa se tukanishima tukanababara muri uwo mwanya umwe cyangwa umunsi I'm umwe glad you're okay. nk'uyu munsi muri kunyumva nsobanura mbabajwe n'ubukene mfite mw'iminsi nta mafaranga mfite kandi iyo nafite amafaranga nsobanura nabi ubwo mukibona iyi episode muzahita munyohereza ku mafaranga ushyizeho ijana ushyizeho 200 ushyizeho senkana apfa ko ari amafaranga kuri ya nimero kumbe turi cya cyane cya break kiri hano yatubwiye ngo abanza karya yamaze kurya motinga cyangwa se ariyubura tangira kwiyubura ni kwa kundi bisimba inzoka n'utundi tunyamaswa n'insekiti twinshi natwo turabikora twiyambura urutu kambara urundi kwiyambura ubushwambagari buriya ikintu tumaze kwiyambura ubushwambagari akurikiyeho meeting ni ugushaka ikindi kinyabuzima biryamana buriya nicyo kigiye gukurikira amaze kwiyubura agiye gushaka uwo baryamana yabibwiye mama we Best idea I've heard all night. banje igitekerezo cyoza n'ubishirije cyo kuwamfasha yari hano cyumva n'ibiri kuri icyo tagiye kumva nyuma ye abona kurege aramwanjama hasi aramunaka Clark? crack Clark. What happened? You all right? ikintu bitumeze so hari abantu bari hano tuza ruhari uzakoreyo agatoroshi gatari kukaka mu nshewe n'umuhungu we n'abahinzi b'uruzi umwana muto umunyeshuri yo bebe kumikano muzehe bamumanura ku gikingi umusore wava yarebe ko yatabaraka ture mwana vayo parikano muzehe dore ibisonga agiye kugwamo muzehe yamanutse ibisongo mwana we aramwitangira bari uryama kuri bya byuma bishinyitse umwana ameze nk'icyuma nta kintu kimujomba ntabaho we nta kintu kimwinjira aryamye mu bisongo yaba ari papa we ishashwanyagurika mwana wa ize icyo kiryamira ibyuma ahubwo ibyuma bisongoye bigahengama muzehe byaro yaragiye kugwa yatagira umwana bigenze bite ninki wabyaye rwose muzehe utunze umwana ubundi kandi baragendesheje I never saw anybody like that. Did you go look at his face? I came right off the ceiling. I mean, it was almost as if fana kuri ikintu kivuga kuri cyari kikusengesho I saw his face and he was. ntabwo yari umuntu That's a name. cyane mu gisore kwagira muri Okay, kurega you used to hang out with him in grade school. kurega si wa mwana mwigaraga mu mashuri abanza se I don't know. abaziranye mu karitsiye gatonya nk'uko mvuga tsata I passed him in the halls, but people change. abantu bagiye bahinduka I used to keep him on a short leash, but I can't. mama wenda byuka najyaga tumubwira mwana asohoka cyane Because he was too busy collecting unakwizera ko nabonye bise muri kuguruka on. Clark kids just don't leap off the ceiling and attack people. How do you explain that? biriya bintu mwabisobanura kuko tunanuze yagiye kuri uyu mwana asigaye aguruka ni kurege baramuzi muri karitsiye wa mwana wo kwa runaka ni karitsiye nyine yitwa Simorofie baraziranye Seems kind of out there. Well, this coming from a man who's been hiding a spaceship in his storm cellar. umva nawe nubwo uri kwivugisha ibintu bidasanzwe bwo kohisha icyogajuru cyaturutse ku wundi mu isanzure imyaka 12 uyu mugabo yishe I want to believe Clark. Just uko nashaka kwizera trouble getting my head around this one. ariko rero ntabwo bisobanutse pe kubona umwana wo muri karitsiye uza ari kuguruka Every town has its share of tall tales. buri mugi wose ubamo ibibazo byawo cyangwa hari imigani uvugwamo ariko uyu mugi wacu wose murufiri ikibazo ibiwuvugwamo biba ari ibyanyabyo niba ubamo ibyanyabyo buriya nazakingura kugira ati bagendera ku gataro kabyumva atari ikibazo cyo muri Simorofie bihafugirwa biba ari byo biranaba barabibona abantu baraguruka Look, Clark, if you're talking about bari hano bari kuganira papa n'umwana headed cabs, then I got a better explanation for you. Luther, bamwe gufite ubusobanuro buri abantu barupfa kopo fertilizer has been pumping out over the last 12 years. iriya fumbire uruganda rwabo njye ntabwo nyemera ni ifumbire twica imyaka Leave it to you, son. You can't blame yourself. bamwe ntabwo wakurenganya ko ababyeyi barana barapfuye I know. ntukwiye kurenganya ku kintu utakontorora umwana agerenganya kuko naramanutse mu isanzure nkamanukana n'ibibuye byatumye ababyeyi b'umukobwa nkunda bishwe n'ibyo bibuye ubwo nanjye amakosa n'ayanjye akabyishinja ariko si byo Happened to Lana's parents. byabaye ku babyeyi barana ni ibintu bibi cyane How many extraordinary gifts do you impano yose waba ufite n'ubushobozi waba ufite muri weho be able to change? ntabwo wahindura ibintu byose I want to make this feeling go away. ibyiyumviro bindimo se binshinja icyaha ndabyikura muntu ushobora But that's what makes you human. ibyo nibyo bikugira umuntu rimwe na rimwe kumva umutima ugucira urubanza kumva ubabajwe n'ibintu runaka
Hey, nibyo bitugira abantu nyine. Chloe. Chloe, kaga kobwa bigara kitwa Chloe kakanyamakuru. Well, if your definition of a someone who actually turns in articles, then no. Greg hasn't shown space in the office for like a week. Find him. What's this sudden interest in Greg? Greg amaze atakaraka. Why don't you call him? Amaze Greg batamubona. Catch up with you later. Ntacyo. Uze gusubira ni Chloe. Ndabyangiye ngo sibyo. Just shut me out. It's like one night you're here and the next. Guceceka ukahita wigendera. Like you're not outgrowing me as a friend, are you? Turi nagashuti kabita ka Chloe. Warakususigaye wumva turenze se. It's amazing how Ken Chan will get you. Biratangaje ukuntu wakuze ukabibogari. Barakoranye n'utwana twakoranye muri quartier. I found an article about Amazonian tribesmen who took on the traits of the insects they've been bitten. Hano arushakashatsi nakoze ko gukora ubushakashatsi ibintu bisanzwe byagiye muri quartier. Baragaragaza ko abantu muri iriya mashyamba ya Amazon bagiye baribwira turiya. Yeah, but Tukuruka. think about Bagahinduka ukundi kundi. it. Are still buried all over Smallville. The whole habitat's infected. So when Roy catches bugs and bugs bite, Ikigaragara yamuye yagiye marukano amenshi naruko bigeze bayabona haragitabye mu butaka. Ayo mabuye ashobora kuba yagira impinduka ku binyabuzima byacu muri uyu mujyi bikaba byagira ingaruka kuri abantu bahuye n'ibyo binyabuzima. Nicyo gerageza kugenda akuzabuza. because he used certain level of toxins that cause mutation. Gusa kugira ngo nanone ibyo binyabuzima bibe byakurya cyangwa se utwo tuguruka ube wahinduka ikindi kintu. Waba wari n'ibinyabuzima byinshi cyane byinshi. They got sick of the view and staged a revolt. Well, according to this, once in a very short. Kurikije ndi gusoma. So if he really has gone Kafka, let's hope he isn't in the mating phase. Ati dukurikije bino bintu nimba umusore yaribwe n'utwo tuguruka akaba yamaze kwiyuburura yamaze no kurya akurikije igihe cyo kujya gushaka ubaryamana. Buri cyo gikurikira kuri turiya dusimba nyine tuguruka. Kandi kuko niyo stage ageze yagomba kubera kuri stage yo kurya morting akurikiraho mating. Hey, Greg Spence got the Sasa kurikiye kuryamana niyo yanyu. Ikore gukiye umukobwa we yarabisomye nawe avuga ibintu byanditse ni korowe. Umushakasha avuga utuntu twanditse. He did? Over there. How come? He was afraid of heights. I didn't believe he was structurally sound. Guys, come here. Do urabizi hano rakinguye. Rebe. Ukira batangiye gufotora. Dusty. Bino bintu nibi barabonye uruhu yakwiyamburiye. Ni ibiki? It's moving. Yiyamburiye uruhu mbega yiyuburuye. Guys? Kirano basore. Ni korowe ni crack. Looks like you're not the only one in Smallville with the hots for Lana. Bisa nkaho muri Smurfy atari wenyine ukunda Lana. Cyeka nicyo gihe cyo kujya kuryamana n'umuntu. Kumva uyu musore akundana bivuze ngo niba igihe cyo kuryamana n'umuntu kandi yahindutse wari mukurikize ni Lana. Hasan. Urumva nawe ndi yaryamana nawe kandi umuntu akunda ari Lana bizi. Avuga kureke. Uriya wari we n'ibiguruka nyine agahinduka. Hasan. Fungura guca. Abana umurambo. Wa mama uriya mwana. Wita cawo. Kumbe dore Lana hari. Lana. Bari kugabira amafarasi yo amafarasi. We. Kumbe ni gabe. Dan said you were out here. Anti yawe yambwiye uri hano. How you feeling? Mezote. Better. Neza. It's not why I'm here though. Ariko si mpamvu ndi hano. Lana, when I saw you in Kubera Park, kubonaga na kuraka. I freaked out. Hanze y'urugo rwanyu rw'ijoro nababaye. What do you think we were doing? Guketse ko turi gukora iki? I guess I Cyagiye bava mwirinda. Nagize ubwoba kagiye kukuntwara. would do anything to take that back. Nakoze ikintu cy'uko kimumanika mu murima ariko nabikosora. She's mine now. Ubu uyu mukobwa yabaye wanjye. Kurega vayo. Kurega. Naga rimwe. Ukinga ko mu kilometero. Gasani. Kurega nicyo cyabe. Icyo kigiye kiki. Kigiye kiki. Kigiye cyanjye nawe. Hanashye. Aturi. Nicyo gihe cyabo. Kwereka gapi. Gapi yo kubikiri yakubiswe bamusanganye na shere baramukubita. Ibuka iki gisore cyawe n'ibinyugu kugeza kuri stage yo kuryamana n'umukobwa. Hana. Greg's got her. What happened? Kurega yamutwaye. I'm not sure. Byagenze bite sinzi. Greg threw me against the wall like it was nothing. Kurega yanjugunye nkunaza gatenisi. I mean, that's wrong. Which way did he go? Bwa mbere numvise urukomeye bigeze yanjugunye nkujugunye ubusa. Great, I'll drive. Berekeje mu ishyamba ndatwara. One that got hit with a meteor shower? Found a dirt track, but 100 yards back there's a tree fort in the woods. How do you know he's there? Greg used to collect bugs there when we were kids. Urabizi werekeza mu ishyamba ahantu Kurega yakundaga mu ishyamba korera twatu nyugunyugu twe abari ujya mu ishyamba ahantu hejuru. Leta cona makuru n'abagenda imodoka yamututse umusore kumufuza. Dasanzwe. To. Tubera ko dasanzwe umwana atutse kundi mubumbi. Hey. Yahageze. Aha imodoka igenda isaha agenda amasegonda. Greg, I know what's happened to you. Well, Byakugera cyo Greg. no, you haven't. You've slowed your instincts. I have no rules, Clark. Wabaye mucaka w'icyimviro cyawe kuri none Greg. I want. Ubundi ko gico nshaka. Ajya unshaka. Anatwara. What I want. Nshaka. Taking her wasn't trying to stop me. Umukobwa The nagumutwara. only one's changed. Kirageza umagarike. Muraga. Bavuye ko ari babiri. Barapfa umukobwa. Katore barapfarana. Kagabo kayita kabura. Karabura. Arakabana. Dore bako. Amabuye yamarukiye muri kano gace gutuma ibintu byinshi bihinduka. Avuye kundi mubumbi. Abagize ingaruka bahura n'ibibaraka bidasanzwe. Uyu yamarukanye nayo mabuye yaturutse. Umusore kugira hano. Hari yamabuye menshi. Kandi aya mabuye mu cintege. Kuraka yageze nariya amabuye ahantu aramuca intege. Kukire amabuye mu cintege. Nakwe ngo turaza gusobanukirwa. N'abana muri quartier biga segondi n'abana bato. Nyuma ye. Hari cyambonye yacitse n'icyo umusore wacu. Kuraka hano kuremo yindi pompo. Funira wifi. Parikana. Kafurika Greg n'abana bato n'abasore. Umwana hana guye. Dore ngo ruratangira guhinduka. Nagurahinduka kuraka. N'ubura cyarwaye igeze hano hantu kufatwa abana. Baramuzi kuva abana nyine kumwe abana bazerera n'abana muri quartier baziranye. Kuraka yajyaga hano hantu yarababaraga. Kikodo ku mukimuna ni cyana. Parikana. Hey. Kuraka. Yo. Kuraka yehe. Ebe. Kuraka yishana. Yabizi nambaraga yifitiye nona. Yo. Sasa kuri bana rasubiranye kutubara gatwe. Rasubiranye kutubara gatwe. Kavayo. Ebe. Give it up, Clark. Emera Kuraka. Ntabwo wandwanya man. Abakomeye hano nibo bagomba kurokoka gusa. Kuraka agafata. Aragafata cyakuri munyishe. Akaraga. Aga mu kilometero. Arahana aramabuye ntaga hagera. Sore cyo gakuze nakindi. Kize guca. Aho kikubise Kuraka komeye yagateze. Ari cyakamanukiye. Kugira hano. Sore cyamukubise yise hinduka nyine tuno twa bags twinshi. Bita duco. Twaramukubise itaco. Bete umukobwa naho cyari cyamubitse. Cyari cyamwibiki.
ngeze kuri etape ya nyuma yo kwirwana yo gutura hasi abantu mukomeje kubona itangazo riri guco cyangwa se aho hasi ku filimi kugenda vuga ko iPad umuntu ashobora gukoresha kanazima isani Cotex mu yandi magambo abantu ndabizi hirya no hino mu gihugu usanga babura amafaranga yo kugura Cotex bigatuma basiba ishuri babana cyangwa bagasiba akazi Cotex mbona nizo ushobora kugura ukaba wanazifura kandi nisujuje ubuziranenge nta kibazo ziguteza ubwo n'abacuruzi bakeneye kuzirangura mukajya muzicuruza mu karitsiye yanyu bombo yavuye gutabara yasanze Gabi none abaye ninje gutabaye Gabi niwe watabaye ndavunika baye nduhira abandi ega abagabo bararya imbwa zikishyura do sheni none abaye nize gutabara muri superieur ni cyaga cyatahanye amanota kari kitabaye umukobwa kumbo rwanyu rugamba ari inyuma dore ngo nzajya mvunika ndwanira abantu umwana navunikiye mu Rwanda bari banyishe hari urundi rurara bitaga byo kubikira biri guhembwa urakiye koze ifashe ka box kemo wa mukufe abuza hano ni kugo kumuturanye n'umukobwa n'abaturanyi ngurana kuri mukufe kuba baranyine urabona ko ruri guhinduka aremera babara kuri agakufe agasiga hano kwarana Gabi koga kuvayo Gabi ni wowe uyu nawe nta wundi azini Gabi yo kubikira niwe shushu be wiwe mukobwa yitwarana bagwindukira hano umwana muto w'umukobwa w'umunyeshuri ka segonderi ke kaga kufe kiyo nabonye ko yani Gabi kaza nyundebera ukuntu Gabi akomeje kurya amanota y'ubuntu yani Gabi yo kubikeri bite yarayibonye byose ababibona nyine yifatira inzira yerekera turacyari muri yakaritsiye itasi mu rufiye cyangwa gatsata ndetse n'ibyinshi bira muri karitsiye ugomba kuza gusobanukirwa nakubonye ngo basizo yose wabonye iyi ni yambe banyita ruko banzi nago bangiriranya bamenye nago banshirikanyaho imana yo mu gishandaje turebe n'indi kurikira